Branko V. Radičević, poslastičarnica kod veselog čarobnjaka. Utišali su se oni najtiši sati. Gorela je vatra u velikoj peći, a čarobnjak je mesio testo. Njegovo se lice grčilo od napora. Umoran bi se bacao na klupu da se odmori. Naizgled, čovek koji će se preturiti od umora, ali u njemu je zvonilo veselje. Osjećao je beskrajnu radost, jer stvara. Eto, ljudima će doneti smeh, ohrabrenje, ljubav. I mada ga umor napada, on se neprestano osnažuje novim zanosom, pa se sve žešće baca na posao. Grči se njegovo lice, osjeća bol u mišicama. Zna on dobro, ako sustane, njegova radosna svetlost će se namah ugasiti. Jagodnjaci će povenuti, a mirisi najlepših vrtova vratit će se svojim cvetovima i za navek će napustiti majstora poslastičara, koji je u stvari bio veseli čarobnjak. Samo jednom da klone, gotovo je. Uzalud bi kucao u zidove. Uzalud bi otvarao tavanicu. Umor bi uništio njegovu radost i sve bi postalo sivo bezbojno. Zato on čeka svoj trenutak. Kad osjeti da je savladao umor, kao pobednički otkine ruke od testa, zakucat će u zid. Samo tako može činiti čuda. Onih dana, kad ga je sumnja bila obuzela, nije smeo da pokuca u zid, jer je poznavao prirodu svoje veštine. Tužnog srca, tužnih misli, bez snage da savlada umor, mesio je nevesela peciva. Ali nije dirao u tajnu. Nije priznavao veselu svetlost, jer je znao da neće planuti, niti je želeo da vidi jagodnjak, niti da osjeti miris najlepših cvetova. I dobro je što je tako osjećao i činio.